kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikapay lang ti makamo kadagiti ubeng Mateo lakay. No addaramidam ita, pangaasim tay pospon mo pay laang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Mapanak gumatang iti gamit dahi dya pagadalan Panag-iiskwela manen intun Lunes. Ay walang paiso. Kasayak ti urnong tay dya bangko, tay so ti igatang ko. Kita maata di mo irwar amin bakit? Kan pilyem na iti gamit asaan unay anangina. Tay lang kabaalan tayo abayatan. Na, dagiti nalalaka agamit, ipausar mo ka dagiti anak mo. Ti kayat ko asawen, tay sakto laeng ti presyo na. No may papan iti day tabanag, siya akong ti makaamula kay. Amumot, nadiskarte ak nga asawa. Sika magayam ti lumabas, jubilain. Sa dinaw ti papanam. Ay, agpabagyo ak na nasitang. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti ubing. Ay, wan. Panag-iiskwila man ang gayam into Lunes. Wan nga rod na. Naimbag ko na tada kwartami kanila kay ko ijabang ko. Isuan na sa paak, ta mga nupila man ti agwidro na. Ay, nawaw, big-bigatan nga agpalastog manan. Anya ti kudam nana? Ay kwa, awan matkit day. Ala, agpatuloy ka kidain tapno sika ti umuna iti pila ijabangkaw. Lumabasak man, Mari Brenda. Na, mayat takawas mo, Mare. Sa dino ti papanam. Agpabagyo ak, Mare. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti anak ko. Ay, una. Ay, sika ngay, Mare. Nakagatang ka din. Saan pa'y, Mare? Awan pa'y ngamin ti maigatang. Ay, no siya. Ag-withdraw ak ijabang ko, Mare. Aya? Ay, ala, umuna ka latang nga ro dun, Mare. Tano siya? Urayak pa'y ti dollar nga ipawit nila kay ikaw. Awan ti savings yu, aya, Mare. Madamo ki day, di mi kayat akis sayan, Mare. Dakal mo ti sweldo ti asawak ijay abroad. Iso ti urayak. Sige, Mare. Umuna ak nga ro dun. Tama nga no atiddag man ang tipila ijabang ko. Kunak man no adayim pawit nila kay mo nga igatang mo iti gamit dagiti ubeng, Brenda, anak kao. Adamot, tatang. Ay nawaw, adamot gaya man. Nga maapay nga imbagam iti kumarem nga adda urayam apaw ay. When tano ibagak nga addan tinaipaw it nila kay ko, ay amangan no ibaga na nga agkuyog kami nga agpabagyaw, tatang. Di mo pa'y kayak ti kasta, adda kadwam. Saan, tatang? Ay nawaw, kunak man no kumare iti pangibilbilangan nyo iti tunggal may sa. Wen, nagkumari kami. Diyak kayat no ni Mari Jubilin ti kadwak, tatang. Kitaan nyo kat nagpalastog man na dago si tay. Bangko kung kuna nakiide. Kumpleto ka di mo't lang tiginatang mo, bakit? Wan, kumpleto day talakay. Ay nawaw, dahito iti bag, aginatang mo? Ay, mayat day talakay. Adda pilid na. Manunga dito. Ay, nalakalaang day talakay. Manunga road. Kitaam tatag price na. Adamot di ta aminan. 300? Wan, ginatang ko iti may nga ukay-ukay store. Magusto akla unay ti disenyo na. Iso ginatang kun Anya? No mailaba day ta, aglanglangan ton abarula kay.
Di kas lagi natang kunto ni JSM no kwa. Tatang, agpabagyo ak ita. Adda ka di ipawityaw? Ang mga no ado tigatanga mi bagyaw anak kao. Daytoy na ilista laang akit de. Naitalaang. Gamit laang nagitugbeng ti igagaraam mi bagyaw. Wintang, gamit da ken balon da. Igatangan nakman nga raw ti tabakaw. Naa, tabako pa'y laang ma, iti pagatang yaw. Anya kumangay. Prutas ken gatas kumamot ten atatang. Ala, sikat ni makamaw anak kao. No makariing to dagiti ubeng, ibagayo an panak gimatang iti gamit da tatang. Amangan no agsangit da no makariing da ket awanak dito'y balay. Wain, siya kaun ti makamaw kadag iti apawk. Adamot ti TV. Pagbuya kita at apnudi na kasapulag. Day, agpabagyo kan siya, Brenda. Wen nana, Apay adi kay nagidan ken kumarim Jubiline. Nagpabagyo ma iti di napalabas ngal daw. ay, kuang amin nana, busy ak, iso saan kami ang naggidan? Ah, Ay, wen kayam, nakita yu ka de, no anya ti ginatgatang nana. apay ko ma. Ay, aw mo di kaya't kula ang maamuan nana. Tinakitak lang ke bag nga dapilit na. Anya pa'y nana? Ay, ko nakita tinaduma na naisupo mo nga main. Sigurado nga ipalastog na dayjay inton Lunes. Day, napaulimag ka mat. Ay, adalaeng ti nalagip ko nana. Sige, agpatuloy ako na. Amangan no agrubwatan ti biyahe. Nariga ti mapanawan nana. Agasam man lang ito ginatgatang maw anak kao. Apay ka di tatang? Nanginan samot na itaw. Ay, nawaw! Kamali kayo di tatatang. Saan anangin na dagita? Ngam di yu ibagbaga ka dagiti kaaruba no manu ti presyo dagita. Anyang ay na itaw. Day tati kun kunada at tumbler tatang. Pagkargaan iti danom. Ay sagmamanungay ti kastaw. 50 pesos lang day tatatang. Kitain nyo, day tati resibo. Adamot di tati presyo dagiti ginatgatang ko. Kunak ano ay JSM mat tinapanam. Ay saan tatang? Di ta igid daan. Pinilik latamot ajay pasok iti budget ko. Asino ti mangitulod ka rin iti ubing iti pagadalan, Jubilin bakag. Ay, siya kun lakay. Agawa ang nga rod ta mga numaladaw da. First day of school, maladaw dakit din. Mabiit lang mat ta medyo ag lipstick akpay mat. Ay nawaw, para mangitulod lang ti aramidam bakag. Uray mangitulod laeng, may mayat latamat ano presentable lakay. Ang mga no ag make-up man ni Mari Brenda mapan mangitulod kadagiti anak na. Anya, Irwar mo man kit day ta high heels ko dita, taag high heels akman. ay hunay kan bakag. Saan mo ta graduation ti papanam? Nagadungay bagbagam di talakay. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko. Tapno day talangan mangisuot ti aramidet inton madamdama. Ada ti high heels ko iti silenta. Good morning, Nanasitang! Nagsapa kayo, Mat Brenda. When ata nakababain ti maladaw, nana. First day of school ita. Madimot maladaw dagiti ubeng. Sapay mayat tapos turam. Kasta talaga, nana. Ala, agpatuloy kaya tapno di kay maladaw. Agistoryata inton madamdama. Ay, uwing gayam. Ada ka dila ko matisyo dita, nana. Ay, ada Manaw tigatangam. Ay, ikanak man pa iti maysa, nana. Idagas kunto ti bayad inton madamdama. Nay, sika mo gayam dayta, Mari Jubilin. Ada ka matgayam di Mari Brenda. Di ka na Europana. May at lipstick mo, Mari. Ay, daytoy ka day. Ginatang ko i-JSM, nagpabagyo ak Mari. Dakil nga ro, ti ginastos ko.
Nagngingi namat ngamin dagiti gamit ti ubing nga ginatang ko. Gimatang ak iti bagda nga dapilid na. Lunchbox kan school supplies. Mano aribo mo ti binayadak iti SM. Ay, oray siyak, mare. Ay, dakkel mo, tigastos ko kadagiti gamit ti anak ko. Naimbag ko nam ata, dakkel, tin pauit nila kay ko. So nga dalata mo na batay nga oray kaskasanaw. Ay, huwan nga rod, mare. Uray siyak matlaang. Naimbag ko nakta ni nayunak mo lang ti inruar ko akwarta iti bangko. Lastuga talaga. Na? Anyat ko na, mare. Ay, kwa mare, jay bakit ang nasalaw mi itay, nakalaslastog. Ay nawaw, napan mo lang intulod dagiti ubing iti pagadalan kastamot ng ti ibagbagam. Naranak nga road ni Brenda iti eskwilaan. Anya, Palpalastog na adakkel ka no ti paupaw iti OFW nga asawa na. okay. Di ko na siguro kag paabakakken kwa na. Day tama, ti ka malina. Hindi ka maawatan. Erugin man. Amam na niya timbagak lakay. Hmm. Imbagak adakkel mo tinruar ko akwarta iti bangko. Ken ijay SM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Anya, nagulbod ka iti kumarim? Una, naglastog matlang, dag pinalastog kami na dwa. Apay, isulaang ay ti kabailan na ti agpalastog lakay. Kita ama, di ka manan agis istorya kadagiti karoba. No agsaludsod da, ibaga mga IJSM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Ay nawaw, saan anasaya at tikas nga aramidan yung agkumari? Agulbod ka pa yan, tapno dalang may palastog mo ka ni Mari Brenda. Nanasitang, bayada kong titisyo ang ginatang ko. Ay nawaw, at napadlaw ko kang ka. Sa bali mo't tantimod mo ita Brenda. Saan ka mo't akas tay tayag sapa Una, ta dinadaol day jay at jubilin. Nagadukit din timpagpagana. Anya tin baga na ken kaya. Ipalpalastog na ati kwartada ije bangko na. San lang nga day ta? Agraman gamit dagiti ubing aginatgatang na ijay SM. Ipalpalastog na. Dakkel ka no, tigastos na. Kurt, anya gay ti pagpupudutam. Ay, masurunak tanwag sasao ko namla nasinaw. Ipagarup na siguro, jak kabailan ti gumatang ijay SM. Nakalas-lastog dito a jubilin tatang. Di kag saoy ti kasta, nga may saka mo at Brenda. Ay nawaw, abayan ay ramraman ak dito tatang. Amok ti ugalim kahit. Nalastog ka. Isa kasta ti mapaspasamak kada kayo ti kumarim. Na tagpinpin nalastog ter aramidan yaw. Tinawon samot ti nakasta. Tungkal pa nag-iiskwila, wano adaw kasyon. Ibagam analastog ti kumarim. Uwan tapod numot tatang. Ipalpalastog na aminan. Anya kumot bibiyang ko no ginatang na ijay SM dagiti gamit da. Ha? Nagpalastog akit di mo na. Awan may bagak, nagpada kayo lang agkumaray. Adamat nagiti kundawang ipalpalastog mo mati OFW nga asawam kanti kwartayaw. Uwan tapno di na ibaga ang mamirmiraot da tao. Ay awan ano kasta ti kapanunutan yaw. Tung palbiag taon nga agpinpin nalastog kayaw. Kumusta kan, Matyaw? Nay, nakayong matgayam tataklaraw. Itay pa sarsarunuan ka. Sa dino ti papanan nyo, tata? Mapan ko lang iwayway, tinuang kaw. Ay uwan gayam. Ada ka di nadakdakamat ni bakit mo kan ka? Ti ka di na nagkinaawatan ni ti kumari na, tata? Napudot ti ulo na iti kalman. Uray ni Brenda nga raw. Napudot ti ulo na anagawaid. Ulbulan dan tumat ngamin ti tunggal may sa tata. Agulbud da, tapno lang at damay palastog da. Saan mat apod no adakkel ti urnong mi iti bangko? Kan saan mat lang ay SM tinagatangan ni bakit ko iti gamit ag iti ubing? Di talang ig-igin, tayo sut umanayan ti budget. Ay, ora ni Brenda nga nakaw.
San apod no adakkel ti may pawpaw it nilakay na. Ta adamat utang da bay bayadan da. Sa masapol nga agtipidlat ta. Ay, matyaw. Bagbagam tao ni bakit mau ta bagbaga akmat ni Brenda nga anak kaw. Parang makaamiris da. Tanay kamalay ti kasta nga raramiden da. Un nga ron tata. Awan maganap da nga oray agpinalastog da. Ti relasyon da ang tinadadaan. Sorry, Mari Jubilin. Oray sakmet, Mari. Kaya't kumatiag sorry kan ka. Kinapudno na. Saan nga ijay SM tinagapuan ti gamit dagiti anak ko. Sa mula nga pudno adakkel ti may pawpaw it nilakay ko a kwarta. Ay na, Mari. It's a tayta. Ginatang kumatlaang iti igid-igid dagiti gamit mi, Mari. Dagiti nalalakalaang. Ta isumot ti umanayan ti budget. Ay na, kastamot laang ti inaramid ko, Mare. Inbiro kumut tapno makatipid kami. Nagulbudak laang kin ka, iswa pasensyakan, Mare. Nagulbud ta iti tunggal maysa. Tapno laang adamay palastog ta. Ngam no panunutan ta na imbag. Awan mo tinasayat aganaban ta iti panagulbud ta, Mare. Wen nga raw. Iso nga isardengtan, Mare. Saan tan nga agpinalastaw. Tapno saan madadael tinasaya at alinangin ta. Nang runa unay ti relasyon ta kas agkumare. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itden ti kinalastog wenno panagulbod. Makadadaal lang dayta itinasaya at alinangan, nga umanay pay kitdi apang rugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga ta ni Roger ijay balayda, nilaw lakay. Ay, dakam mo Anyat masapul mo iti anak taaya. Mada kayat ka ngay bagakan kuana. Anya manenday ta. Basta, padaan ang makiday no ada lumabas dita parangan. Kasano kumakat sa bali mo tinalan da. No napatig ti ibagam iti anak ta. Mapan kay di balay da Mja kayat ti mapanijay. Wano saan, tawagam laengain. Ay nawaw, karkaro aja kayat. Mga no ti manugang tamanin ti subungbat. Ha? Jak mo't laeng maibaga ti kayat kawi ti anak ta. Anya. Busy kan samat, Mari Merlen. Wen nga rod mare, i-budget ko tinabat-bati a kwartami. Ay nawaw, dakkel ti sweldo nila kay mo saan ka di? Sakto laeng mo't mare. Sakto a pagbiagan me. Manulaeng mo't tinyawat na kanya kidi na palabas sa lawas. Ta dimawat ka no ti katugangak a babae. Ne, apay ngay adawatan da, kat adamat pamilya ti anak da. Sa maysa, agpada da nga da pensyon na saan ka di? Ada pensyon da. Ada pa'y ti balay nga ipapaabang da. Adamot laeng ti kabsat ni Roger ang mabalin a pagdawatan da. Ang jak amo, no apay anilakay ko akanayon ti pagdawatan ti babae a katugangak, pare.
Ang mga no di mo amo kat adamat gayam limad agura ti katugangam ken ka, Mare. Mabiit man laang, Perlita. Apay ka di na, Cora? Iti ayan ka day da Roger tinagapwam. Ay, wala na. Sinarong karak ti kumarek. Apay ka di? Ada ka din ni Roger ijay. Ay, awan ti anak yu ijay, nana. Tilaang manugang ken apo ko yo. Ay, naimbag lang ngayon. Naimbag ti anya, nana. Di yung kadi sa ludsudan, uno kumustaan mati manugang ken apo ko yo. Naimbag lang ngayon. Tadyak nagtulaw. Nilang Roger ti salsaludsudak. Tay suti kayat ka o makasarita. Ay, nawaw. Kumusta ngay? Naibagam ka dimot lang ti kunam nga ibagam ka ni Roger nga anak ta. Bakit? Saan nga raw lakay? Ay nawaw. Kunak man no itayan dati na panam itay. Sana ka nagtuloy. Naimbag ko na ta sa nakanapan. Awan ka no ni Roger, ije balayda. Kuna ni Perlita. Nuan niya man day ta nga ibagam. Mabalin mat nga ibagam iti manugang ta. Ta ison ti mangibaga ka ni Roger. Saan nga raw da mabali na maamuan na? Amumuta sa bali ti ugali day jaya manugang ta. Ay unay kan bakal. Pudna mag! Nakaimimot day jaya babae. No kasta, kwarta manan tinawatam iti anak ta. Ay talagang agreklamo ti manugang taan. No tunggal agsweldo ni Roger katagdawat ka. Saan lang mat ni Roger ti anak ta? Sa may siya, an-anuam ti kwarta kat adamat maururnong nga abang. Adda pa'y pinsyon ta. Kinasarita nak ti katugangam a babae idi na minsan nga aldaw, Mari Merlin. Sinaludsod na nila kay mo, kat imbagak nga awan dito'y balayo. Kwarta siguro manen ati dawatan na mare. Ay nawaw, adamat pensyon da, Mari. Dakkal pa iti balay a papaabangan da. Ken, saan laang ani Roger ti anak da mare. Ay, jak maawatan no apay ani Roger akanayon ti pagdawatan ni nanang. Kita ang ti balay mi mare. Manu atawanan ti napalabas, ang maging gaita, saan pa'y analpas. Kasaritam laangan nila kay mo, Mare. Ibaga makontrolan na ti kwarta nga itad na. Ay, kastang agpay so ti planok mare. Agur urayak laang iti gundaway. Ay na, Mare. Ibagam kit din tapno mo namat. Narigat nga agpay so ti kasta. Pamilya namat ti kakaasi. Gapo iti aramid ti inana. Kumusta kayo, nanang? Ay, agiamanak. Ta nakalagip ka, Roger, anak ko. Hindi pa'y napalabas nga aldaw, padpadaanan ka kahit. Daapay ka di. Nagsweldo kayo. Saan ka ray? Apay ko mananang. Mabalinti bumingay, anak ko. Kasapulak nga na talaga ti kwarta ita, anak ko. An-anon nyo nga minti kwarta aya? Saan kayo pa yan nagsingiri ti abang? Saan pa anak ko? Ikandak kumapay iti 7,000 no adda. Ada na patag pangusarak. 3,000 lang ti maitod ko, nanang. Sige, mabalinan day ta, anak ko. Nasalaw ko ni Roger di tadalan. Naggapu ka na di ti balay. Wine, masurunak unay. Apay mait. Una, 3,000 lang kidi mo tintudnan. Dakil mo ti sweldo ti anak ta, san ka day? Ay nawaw. Gapu tadakil ti sweldo na. Kanayunem metan tagdawat. Nalipatam samad amanaw ti anak daken Merlin. Masikog pa ti manugang ta. Iso asiguradawaan manayunan taw ti gastos na. Dayta kidi na Merlin ti agnomari ti kwarta ti anak ta. Ha? Ay nawaw. Agpanunot ka mamait bakit. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam.
Asawa ni Merlin ni Roger. Iswarong banglaang asuportaran na. Nakaibimot day ta manugang. Iswa kagurgura ko na. Siguro, sinugsugan na ti anak ta. Iswa 3,000 lang tintid ni Roger kanya. San mga kasta sigod ni Roger kay? Anya! Intad ko kanina ng ti 3,000 bakal. Ay nawaw, ninanang manen. Uy, di mawat ngamin. Adda ka no pangusaran na ti kwarta. Spoiled mo't launa yun ninanang. Tunggal dumawat ken ka, ikam ngamin. Kitaham ti balay tayo. Aging gaita, saan pa'y analpas? Nanang kumot day jay. Wen, nanang mo dayjay. Ngam, kasla igaggagara na maten. Kanayunan na maten ti agdawat. Raramidin na siguro dayta. Tapno agrigat ti pamilyam. Mariknak ngamin akagura nak ti inam. Bakit? Pangaasim lakay. Intun sumarunong agsweldo kayo. Itid mo ti buo asweldom kanyak. No kasapulan ni nanang ti kwarta, umay dito'y balay Tada kami ti agsarita. Aywan mare, indiritsok amin nun iti asawak. Ay, sapay lang kumaata, maawatan na mare. San mo't kit di nagunget, idi nagsarita kami mare. Ay, kat nasaya at ano kasta mare. Madimat laang no spoil din na ti inana. Nang runa kat adamot pamilyayo. Dandani ka pa'y agpas ngay mare. Uwan nga rod mare, manayunan man ng ti gastos. Dayta kumamot ti panunutan ti katugangam a babae Tasan damot nga agbisbisin. No tutuusan, adamat source of income ta. Uray saan amang tad ni Roger at dalat ta pagbiyagan ta. Ay, naku nampay mare. Aglablabos mo't ngaminon day jay akatugangak. Naimbaglaangan ta saan akas ta ti katugangak mare. Ay namare, no katugangan ti saritaan, adayo anagasat ka kadagiti katugangam. Ay, gaya Roger. Nalipatak ngayon bagakin ka, di na minsan, ngay may ka dito'y balay. Ti anya nanan. Birthday intong Domingo. Kahit Ay, sika, ti mga sponsor iti lechon. Para iti kasangay ka, wanak ka. anya, lechon ko na yaw. Wan, maminsan lang, may ti makataway nga birthday. Sanaya. Pasensya kayo nanan. Ngamjak maitod ti lechon na daw-dawatin nyo. Dantanin agpas nga ni bakit kaw. Kit ang mga no CS tumanon. Dakkel tumanon ti gastos may. Agpudno ka man kanya, Roger. Sinugsugan na kakadini bakit mawis wakas ta kamutayin, Nanang, desisyon ko na ito yan. Amo yumat. Ado, ti paggasgastusan mi kan bakit ko. Plano pa iti gumatang iti materialis tap numalpasan ti balay mi. Naakaran kan samot ta ni ti kinaimot ni bakit mau? Pasensya kayo, nagkontrolak mat na nita. Spoiled kay launay nga minan, nanang. Di bale, damat urayan nyo nga abang. Kan adda pa'y pensyon nyo kanitatang. Ay na, maruroda ka talaga iti dayjaya Merlin. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkanita. Siga, tiyagtal na. Saan lang nga napatgan tilitsyon na kaya't makastakan? Gapaw, ta sinugsugan ni Merlin, ti anak ta. Nakaranan ni Roger, iti kinaimot na. Spoiled ka nga main, isa may kawa ka. Dakkel mo ti masingsingir mo nga abang. Si kapay ti mangiduldulain iti pensyon ta. Apay pailaang adumawat kay ti anak ta. Saan ta mat nga agbisbisain bakal? Saan nga ta nasaktan ni nanang itinsawang ko kinkwana, nagdawat iti lechon, tata? Nasakit, tinakim na. Hanggang awanan ti maaramidan na. Basol na matlaang no apayakas jay ti insawang mau anak kaw. Dahil agdawat iti kumporme kan ka ti amuna. Kat saan kami ba't nga agbisbisin dito'y balay? Kasla makonsensya ak, tatang? Ay nawaw.
Awan ti rumbang nga pakakonsensya am anak kao. Husto laang ti inaramid mo, tapno agnakam magti-spoiled nga inam. Sa bagay atatang, tapno saan mat nga isupaya paggapaan mi kanibakit kao. Pugtuak ti papanam si ka, Perlita. Iti ayan tigayem ko, Nana Cora. Kunak tumay. Ay nawaw, ada ka di parikot, Nana. Pagbagam tuman jay imot agayim mo. Ha? Apay, Nana, anya tinaramid na kada kayo aya. Sugan na ti anak ko. Anya? So ano ada ti dawatag ka ni Roger? Saan namang tad? Tadyak amaw, noan niya ti impulpulong day jay a babae. Pagbaga amang kiday, nagpuskol mo launa yun ti pa nagrup-rupa na. Nakaimimot pa'y kada kami, katugangan na. Amangan mat, no ado nga minti daw-dawatan yun, Nana. Rumbang lang, amang tad ni Roger kada kami. Tada kami, tinang papaadal kan kwa na. No saan miya pinagadal ni Roger? Awan na. Amangan, no agrig-rigat mo't day jaya babae. Kasta timbaga ti katugangak ken ka, Mare? Wen mare, is-istoryaan na pa yun kadag iti kalugaran tayo, nakaimimot ka amanugang. Ay na, panunutin na, no anya ti panunutin na. No kunana nga imutak, ay okay laang, Mare. Imot ano imot. Pampanunutok laang mati masakbayan ti pamilyami kin ni Roger. Ay, pudno launay, mare. Narigat nga tano awan ti urnong, na imbag kumaan, lumangtad na, no agkasapulan kayo mat, mare. Ay na, Mare, awan ti bibiyang ti katugangak no agsakitak wenno dagiti apo ko da. Idi na ospital tupay ni Shasha. Awan pulos, Mare. Sa ita, bagada nga imutak. Ada talaga ti kakasta katugangan, mare. Ay, kasla pa karagsakan mo't di katugangak a babae no agrigat kami. Di na aya makita nga agraman balay mi kat saan pa'y analpas, Mare. Marlay! Anya nga'y tiraramidam dito'y balay. Kaya't kayo ang makasarita itinalapat, Nanang. Is-istoryaan nyo kanumot nga imutak ang manugang yo. Ti kunayo pa'y kano. Inakarak iti kinaimot ko ti anak yo. Ay nawaw, pudnumay. Anya nga iti pagsakitan tinakamaw, pudnumay, taimbagak. Talaga mo nga imot ka? Imot no imot, Nanang. Ar-aramidok daytoy para iti pamilyak. Kas makita yumot na anang, dumakdakkel ti pamilyami ken ni Roger. San pa'y analpas ti balay mi? Anya kumaita? Agtrabaho ka mo ngamin na Si ka lang nga rodon ti awan trabaho na, si ka pa'y laang mo ti imaw. Ay nawaw, ti kasta nga ugalim. Talaga siguro asaan ang manugang ti pangibilbilangan ni Nanang kanyak, Roger. Apaya kastamot ng ti ibagbagam bakad. Wana, tay sumot ti iparparik na kanyak. Pasensyakan bakad. Ala, kasaritak to ni Nanang. Iso abinagaan ka a kontrolom ti itid mo a kwarta ken kuana. Taagruam mo't nga rod. Ken adamot ti pamilyam san aya? Anya nga ti gastusan tayo no kasta ka na yon. No saan tayo nga agurnong, pangalaan tayo nga rod nga iti kwarta no adda emergency. Maawatan ka bakad. Ay napasensya kan lakay. Para mo't laang iti pamilyata ti kastoy nga aramida. Kas makitak ngamin kat aglablabasan ni Nanang. Spoiled lang una yan. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ni Nanang. Kastamat lang timbaga ni tatang kanya kadi nagsarita kami. Nanang, pangaasiyo ta sardengan yun ti asawak. Di yu kumamot bastusan ni Marilyn ah. Punyo man! Imot launay jay asawa, Roger. Imot ka di pa iti kasjay. Sipod nagkasar kami. Awan nang nagyo ka ni Marilyn. Mano atawan akanayon a dumawat kayo iti kwarta kanyak. Ngam nagululimag ti asawak. Oo. Ito lang ang nagsaw, taglablabos kayo nanang. Apay,
Idi nagkasar kayo kadikan tatang, kat kasta ti naramid ni Lola kada kayo? Ay, sana kasta ni Lulam, Roger anak kaw. Man nakaawat day jay. Oh, makita yo? Nanang, pagadalan nyo kumanday jay. Noan niya ti trato ni Lola nga ina ni tatang kada kayo amanugang na idi si bibiyag pay. Kas di kumamot ti trato yo iti manugang yo. Taawan mo't dakes ngar aramidon ti asawak. Nagsakit launay tirik naklakay. Nagsakit ti kasjay ngayon sawsawang ti anak ta. Puno may timbaga ti anak ta. Taglablabos kamot ngamen piman bakit. Hostulahan ka day, asong batan na kakasjay. Uray no nagkamaliak, inanaklat ta day jay lakay. Bastos nakiday para lang iti day jay a babae. Uy, si Kati ina. Ang kasano arispitun na kano kasta ti ukalem. Di mo pabasulan ti manugang ta. Ngamen, mano atawan anagan anaws ni Merlin. Italaag mat anag sa ujet tao. Lakay. Pangaasem tagbalbaliw kan bakit. Tratuam itinasaya at jay manugang ta. Ken lumabalain. Di ka kuman makiinagaw iti sweldo ti anak ta. Tadakkel mat piman ti paggasgastusan da. No may papaniti kwarta, saan tamat ngagparparikaw. Tadamot maaw-awat ta iti binulan. At dapay abang asing singiran ta. Ikay, anya nga ron ti aramida, lakay. Kasaritam ti anak ta, kanti manugang ta. Agkindaw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo ni Merlin ang manugang ta. Basta di mo nga min abuswan, baka... Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo abuswan ti kinaimbag ti manugang mo. Saan adakas ti dumawat no adaka sa pulam. Ngam kuma, di mo matlabsan. Kas parentes, panunutam latamat ti pagsayaatan ti pamilya ti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Di mo matimbagbaga nga umay kagayam ita, Mari Jillian. Ay, awan nga min iti planok ti umay agpasyar dito'y grocery store mo, Mare. Agkapita pa'y Mare. Ay, sige lang, Mare. Nalawa mo gayam ti grocery store mo. Mini grocery store ko na Mare. Kasjay mo laangan, Mare. Ay, kumusta nga iti opening mo? Ado ka di mo laang ti gimatangkin ka, Mare? Manmanungarod, Mare. Ngam okay lang. Tamakalawas pa'y laang mat sipod naglukatak. Saan pa'y nga mo ti daduma kalugaran tayo ti may papaniti store ko? Ay, umadun to day ta, Mare. Italaang day ta ka day. Sapay la kumaa, Mare. Sapay la kuma, taag-click mat dito'y lugar tayo tinapanunot ko ang negosyo. Ay, na wow. Si kapay lang mo, Mare.
Amukay, no maipapan iti negosyo ket talaga analaing kang agplano. Da kayo mo gayam ti lumabas, Nana Luisa. Ay nawaw, si kamagayam day Jillian. Wen, sa dino ti papanan nyo, Nana? Iti grocery ni Hana. Agpasintro ako Ngamada na kay baga kanyak. Naglukat ka now. Iti grocery store da Hana. Pudno ka day. Ay, wen, Nana. Idi pa'y napalabas alawas, ah. Ay nawaw, outdated ak magayam. Kasta talaga, no awan ti social media, Nana. No awan ti mangidanon kada kayaw, ay talaga asaan tayo nga amaw. Ay, wan ka raw. Sige, agpatuloy ako nakaw tanay. Kaslag tudo may. Naibos mo't gaya man tiya bastuta, anak ka. Agpurchase sakto, tatang. Anya nga tano iti grocery store ni Hana ti paggatangam. Ay, no, jak kayat ijay, tatang. Apay aday mo kayat ket kumarim na ijay. Ay, basta. Saan ko a-feel ti gumatang iti grocery store na, tatang? As sinagkit di ano ijay ti paggatangam. Amok, ah. Makatipid ka iti plite. Kung saan ka pa'y amabanaw. Nakatipidak nga agpaiso. Ngam dakkel met tinagastos ko. Naginginan tupay tila ko day jay ahana. No ijay sentro ti papanak may mayat atatang dakkel at tipid. No kasta ti kunam. No kayat mo tagpasentraw. Iso saan ko na kontraan. Tinapatag kanyak, magatang mau na iti masapsapul ta dito'y balay, anak ka. Agpasentro kayo, Nana Luisa? Ay nawaw, anya ti aday jay sintraw. Ay, awan mo kidi, Nana. Mapanak lang ag grocery. Iti ayan da kumarim ngay. Asideg kidi jay apapanam. Namangan no awan ije ti kayat ko agatangan, Nana. Ay day talaga agpaisua. Ngam adu matila ko day di napanak. Saanan, Nana? Agpasentro aklangan tapno sigurado. Ay sa bagay Adu nga agpaiso ti pagpilyan no ije sentro. Naalaala yaw, Nana. San lang nga dayta? Nalaklaka pa'y tila ko day sintro. No ijay ti papanak, dakkel tumod ti matipid ko, Nana. Mala, no anya ti mas tipid ken ka. Isu ti papanam. Nasalaw ko ni kumarim Jillian iti paradaan ni tayo bakit. Anya ko may talakay. Anda ka di nagapaan nyo iti dadya kumarim? Ne, awan mo tiyang mo ka nagapaan milakay. Ay, kunak ano nagapa kayo? Apay mata na sa ludsud mo. Awan, bakit? Kaya't ko la ama-amuan? Kunak lakit din no anya manan ti makagapo. Kumatangak man iti may sa kilo nga asukar, Hana. Anya pa'y nana? Ay, day talaang. Mabit lang nga ron, tamang isuputak, Nana. Ay, adaman ti, kayat ko sa ludsudan, Hana. Anya day tanana? Ada ka diti, di yun nagkinawatan, diti kumarem. Ni Mari Jillian ka diti, dakdakamatin yun, Nana. Wan, awan mat, Nana. Okay kami lang, matiti pa nagkunak. Awan matyam mo kadimi nagkinawatan. Kunak ano, saan kayo nga okay? Apay na sa ludsud yun, Nana. Kastamat lang ti sa ludsud nila kay ko, hindi na palabas ngal daw kat. One month kit day. Nasa ludsud ko lang, nakaong. Ay, wang gayam. At ti bayad ti asukar, agat gatagag. Ay, nawaw. Adan samot extension ti grocery store mo, Marihana. Ay, wan mare. Pag-displayan to ti paramid ko. Nalipit ngamin dito yung unag. Mayat day tamari. Mayat no kompleto ti lakom. Isumat lang ti ko na dagiti customer ko, mare. No kompleto ti lakok, sana na masapul nga agpasentro da. Dito'y ayan ko lang ti paggatangan da.
Di dakkel mo ti sales mo, Maray. Adamat kit di, Mare. Adamat sweldo. Una, tanakang hingi na mo tilakom. Imposible, ano, di ka pa'y makaurnong. Ne, napauli magkamat, Mare. Amangan ko nak, no, kasapulam ti assistant, Maray. Ah? Kabailak pa'y matkit di, Mare. Isupay kit di agastos, numang tangdanak pa'y iti kadwa. Kunak ano kasapulam, ta agaplayak ko, Maray. Ah? Saan pa'y, Mare? Tatang, itay payasap-sapulin kayo. Naggap-gapuan nyo, aya. Iti grocery store ti kumaray. Ay nawaw, di yu ibaga, gimatang kayo ijay, tatang. Gimatangak ngagpaisaw. Awan mo't ngaminan ti sidaan. Kano nakangin na tila ko da ijay, tatang. Saan may? No, para kanyak, sakto lang ti presyo ti kumaray. Intun sumaruno, ibagayo pa'y kanyak. Sana kastang agdisisyon kayo, adakda kayo. Saan mat siguro adaka is no suportaran tayo ti negosyo ti kumaray. Ano, pati day taabanag kat yimot mau. Matutudo man ang ay naligat kag pasintraw no kastilag. Sumarding tulat ta, tatang. Uwan kaya, anya di mangmanggag nga awan ka no pinagbiyahe ita tanarga ay ti kalsada. Awan nga pa'y su, tatang. Ang mga no manungaal daw tumo nga awan ti agbiyahe. O mabayag pa ti todo na, sigurado, mabayag mat ang matarimaan ti kalsada. Ay, dayta nga rin, tatang. Kasano pa yung dayta? Adaman kit di istak ni Kumari Mijaya. Naa, kaya yumay, ti gumatang iti stop dayta ahana, tatang. Apay kit din asaan kit asin naga paggatangan. Naimusan ti asukar kan mantika. Ay, nawaw. Anya ko mati maaramidan tayo. Close mo ti kalsada, tatang. Ay, unay kan. Mapanak kita yan ti Kumaray. Ay, yurayo ka di mo, tatang. Manginaan kayo, no? Ijay pailaang mo ti papanan nyo. Kasano nga raw nga agkapinataaw. Kasano ang maigisa tinatayang no awan mo't mantika kan asukar. Siya klaangan ti gumatang. Tamangan no, sobraan nyo man ang ti katangan nyo. Gumatang kan tumutan iti sardinas tapno may sagpaw itinatang. Day talaay. Wain, mapan kaitan tapno makaluto akmatay. Italag man na nagimatang ka, Mari Jillian. Wen amaray, ta close mo't nga min ti kalsada. Wen nga rod, nargaay ka no ti kalsada. Narugyan da nga ta ati, mang tarimaan, maray. Ay, wen, duwa nga aldaw laeng ka no, malpas matunday jay. Nasaya at mo't nga rod ano kasta tapno. Wen nga rod, Mari, naibos mo't lang ng tidaduma alakok. Agraman sardinas, last day to yan, Mari. Ay, wala. Masapol nga ag-purchase ka manan, maray. Wen nga rod, Mari. At po yung tigat-gatangan, Mari. Agyaman ak iti support tayo, Mari. Ay, nawaw! Expired mo't gaya man ti sardinas alako, day jay ahana. Expired? Wen, kitain nyo, tatang, kitain nyo! Nan, ay, huwag ngagpaisaw. Ay, ibagam iti Kumaray ta sukatan na. Saanan, tatang? Ay nawaw, sayang dayta. Ang mga nusaan lang nga nakita ati Kumaray. No isublik, amangan no panunutin na asinukatak. Saan matsiguraw anak kaw? Ay, tatang, oray saan yun nga isagsagpaw dahil ta sardinas di tanatang. Siya kung timakamu dito ay. Delikado mo't no pilitin tayo ti agsida. Ang mga no isupay ti pakaalaan tayo iti sakit. Oh, apay di ka matagtagari di tabak. Adda ka di parikot mo? Ada nga rod nang ipost iti grocery store talakay. Sapay Facebook group ti lugar tayo tinangiposan na. Ay nawaw, anya timpos daya.
Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ay nawaw. Asino matinangipos iti kasta? Diyak mo no asino, tanaka-anonymous mat. Diyak makita no asino tinangipos iti dayjay. Mabalin mat nga umay dito'y store no adda parikot tapno mapagsaritaan mi ko ma. Wan nga raw. Apay amasapol pa lang nga agpos iti Facebook group. Nasakitan ti ulok amang pampanunot lakay. Ado dagiti comment iti dayjay a post. Below the belt pa yan ti daduma. Kasla saan ka mga okay hana? Makadkadlaw ako na. Saan ka matasigo na kasta no umayak gumatgatang? Dakkel ti parikot ko nana. Apay, anya ti napasama kaya? Ada nag-post kanyak iti Facebook group iti lugar tayo nana. Anya ti post da? Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ay nawaw. Sino ba nga iti nag-post iti kasta? Day tangarod ti parikot ko nana. Naka-anonymous mat ngamin. Diyak makita no asino. Awan ka day ti nagreklamo ken ka. Awan matim imay nana. Kasano ang masolbar no di namat ibaga ti parikot kanyak. Amagamba no kalugaran tayo lang. Nagiti managapal at tao. Kawan nga rod nana. No ti concern na kumakat ti expired alakok. Umay kuma dito'y tasukatak no anyaman day ta alako. Ang mga no adadyak nakita piman. No kasta basta post lang. Ay talagang adadakas nga intensyon na day ta. Ang mga no kaya't nakadadailan ka nagiti customer mo. Maamwak to nana. Urayak lang ti reply ti admin iti dayja a Facebook group. Amukon lakay. Amukon no asino tinangipost kanyak. Asino, bakit? Ni Mary Jillian. Anya? Husto tinangag mo. Ni Mary Jillian tinangipost nga aglaklako ak iti expired. Mabalinmat nga umay dito balay ko ma. Tapno sukatam na nyaman day ta aginatang na. Day tangarod lakay. Mabalinmat nga isublik ti kwartana. Napudno nga expired tinaitid ko. Diyak matinggagara day jay. Sanak mataman ang gundaway a tao. Ang mga noda sa bali nga intensyon na. Iso akas tati naramid na. Day tamat laang nga rod ti atap ko lakay. Kasaritam to. Ibagam ta idilit na tipos na. Ta di mo matinggagara. Di ko naken ka kat isublame ti expired a sardinas a ginatang mo iti kumarem, Jillian. Sa nabalilatan tatang. Ay nawaw, sa nabalilatan kung kunam. Ang impus mo matpiman ti kumarem. Ha? Saan nga umanay ti expired a sardinas apang dadailam iti gayimaw? Ni Elvis tinangibaga kanyak nga impus mo ni Hana. Asidag lang matibalay da. Mabalin nga ibagam ken kuana iti personal tapno masulbar ti parikaot. San kita day ta ipos mo pima na dagos iti pisbaw? No kasta, amo na asyak ti nangipos iti kasjay tatang? Wine, agsarita ka ito ka na no mawayaan. No kasta, masapol nga i-delete kong dayjay apos kong tatang. Ay, kasano nga tan, no naamuan na asyak ti nangipos. Ay, day ta ti jak amo Anya ko mati amaw, kat jak to pa'y amo ti agpisbaw. I-refund ko ti kwartang mare. Saan nga umanay ti expired a sardinas apakadadaelak? No imbagam kumadagos kanyak, en refund ko kumamat adagos ti kwartam. Kukuha nga men, mare. Saan ko nga inggagara ti mangilako iti expired a produkto ken ka mare? Talaga lang nga jak nakita. Honest mistake ako nada. Ti jak lang maawatan. Katno apay nagpost ka adagos iti Facebook. Kuha nga men, mare. Anya, no at ti parikot, mabalin mat amapan ka balay ta agsarita ta iti personal. Sana kasday nga agpost ka adagos para lang iti 30 pesos, mare. Amunak man, mare. No at parikot, saan ko nga itarayan day ta?
aramidag ti kabailak tapno masulbar. Pasensya kan, Maray. Nagpidutak. Iso na lang no dakas ti intensyon mo, Mare. No intensyon mo, timang dadail kanyak. Pangaasim, Mare. Saan ko maakas ta ti kapanunutam? Di mo ko maipalubos at dadailan ti apal tinasaya at alinangan takas ag kumare. Pasensya kan, Maray. Uwain, kamalik day jay. Siya konti ag public apology, Maray. Kan indilit ko mutlaang day jay apos ko, Maray. Sorry, at talaga. Tatang, mariknak asabali ti trato na kanyak ita. Basol mo mutlaeng Sa bali ti isum na. Saan pa'y una yun na makiistorya kanyak? Aging nga siguro itakat maday tirik nana iti inaramid mo. Latatang, dinatsan kayat agayom. Una ta managapal kan tumay. No napudno ka agayam, suportaram kumati kumarem. San kat dadailam, kat iti pa'y pisbawk. Makita ti amin. Madlaw ka o at dalimod nga apal mo ti kumarem. Tatang, Awanan nadadailan tinasaya at alindangin niyaw iti kastangay naramid mo. Diyak mababalaw ti kumarem. Tawore siya, kastamod ti mariknak no dadailan nak ti tao ngay bilang ko apudnaw agayim kao. Ay nawaw! No nasaya at titrato daken ka, itrato mat ida anasaya at normal ti umapal, ngam di ka agaramid iti dakas. Laglagi pang at tinalabas nga apal kat makadadaal iti nasaya at alinangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.